ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имзо навор бошад 13 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. хонаҳо нархошон аз 55,000 сомонӣ сар мешавад ки заминҳо бошад аз 20,000 сомон сар мешавад. дӯстони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира корем. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯш ё ки замин ё ки квартираи фурӯш ё ки мошин ё ки ягон чизга барои реклама, барои фурӯш дошта бошед, метавонем ки дар номерои WhatsApp ё ки дар номерои имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомони 23 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем дӯстон, агар имконат дошта бошед, видеонавори моро дар имотон поделиться кунем, мо бошад наворо сар мекунем. якум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастаи бардори азиз ки дар ноҳияи Данғара қарор дорад. дар деҳаи Саргазон 8 сотиқ замине ки 4 камазига санг ҳам дорад ва 1 камазига қум дорад ки барои стройка кардан мешавад ва дар пешро латоки обам ҳастае ки об мегзарад ва ватапроводи обам часпондагӣ ҳастанд ки дӯстон хай замин барои хона кардан тайёр аст ки ҳуҷҷатошам 100% дар гирду ванаш уже ҳамсоё зиндагӣ кардестанд. ҷошам ҷои соза гуфтагай уже ҳама зиндагӣ кардестай. фурӯхта мешавад бо нархи 31,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео рақамҳои расияшон ва имо ватсапам дорад. агар кадом метавонед харидор бошед, метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зад ки нависта дига маълумот праша гирем. дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат дӯстони азиз дар деҳаи гурхӯрда 5 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона фундаментош рехтагия бардони азиз ки 2 та подвал дорад ва як магазин ҳам аст ки магазин уже 90% тайёр аст, фақат рангу бориш мондагӣ аст ки метавонем ки магазинда савдо кардан гирем. гирди хона маҳкам аст ки 2 та подвал ҳам дорад бардони азиз. ошхона, ҳуҷҷатхона ҳамаш проектош рехтагия ки ва як камаз дига санг, як камаз дига қум ҳам дорад. об свеч ҳам ҳаст дӯстон. ҳуҷҷатошам 100% ҳуҷҷатош тайёр кардан мондагӣ аст. нархаш бо шартнома дӯстон, яъне ки нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. рақамошон дар поёни видео, агар кадом метавонед харидор бошед, дар ҳамин рақамҳо занг зада маслиҳат карда рафта хонаро мебинем ва савдо мекунем. шумо агар ҳам хел хона доред ё ки квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама дорем мардони азиз, метавонем ки дар номерои WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. лайкота намонем, чӣ хона ки дар дар комментари нависем, мо обязательно мемонем. сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ навбатӣ дорем дӯстони азиз ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар Фирдавси дуюм колхози Россия назди мактаби 32 мешавад дӯстони азиз. духонага квартира ҳаст ки дар 5-ум ошхона қарор дорад. 50 квадрати метре ки обсвет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавӣ аст. термис, кондитсионер бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, стайли машина, яъне ки мебел ҳамин хел чишон дорад бардони азиз. обсвети гарм ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад бардони азиз ки ин хона дукоматага аст. бо арзон ҳам мекунем, гуфтагай муомила ҳам мекунем. рақамошон дар поёни видео бардорам. кадом метавонед агар харидор бошед, метавонед ки дар рақамошон занг зад дига маълумоти пураша гирен. шумо ҳам хел бардорам квартираҳои фурӯштона дар номерои WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда инам хел реклама мекунем. чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстон дар ноҳияи восеъ қарор дорад ки дар районош камтар дуронтар ҳастае ки 4 сотиқ замине ки 4 дар хона андохтага ки дар дуруш калидорам ва ошхонаам ҳамин хел проектшам ҳастае ки хона коробка ҳастае ки ремонт надорад. шикайто дар тирезаш мондагия бардони азиз. не ки об сӯзиш аст дар инҷо ҳамсоё зиндагӣ карда ки гирдшам ҳуя гирдаш маҳкам нестай. хай дига маълумоти парашам мегирад дӯстони азиз. ҳуҷҷатош ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагиай. кадоме ки харидори аниқай бо дига маълумотам метиҳем гуфтагиай. марҳамат, занг занем. панҷум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ бардони азиз дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад ки дар ленски районе ки обши 10 сотиқ замине ки 4 сотиқша мефурӯшем гуфтагиай ки хонаи хучона дӯстони азиз. фундаментошам рехтагӣ аст як чанд дар хона. фурӯхта мешавад 4 сотиқ бо нархи 20,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагиай. дар ленски районе кадом район кадом маҳаллаша нагуфтем дӯстони азиз. узри зиёд, агар кадометон харидор бошем, ҷош ҷои нағза гуфтагиай ки об светиш аст. заминшам нағзае ки дар инҷа уже замини фурӯшӣ дар территория нест гуфта ки ҷош ҷои беҳтаринай ҳамсоё зиндагӣ кардан гирчам маҳкам аст.
کدامتون اگر دوستان خریدار باشین به حدی بعد ارزونه 420,000 سومون میتونین که دیگه معلوماتی پرش گیرین. صاحب همین زمین خواهش کرده کدامی که خریدار هوای زنگ زنه افتاده بهوده زنگ نزنه افتاده خواهش کرده کدامی که خریدار مرحمت. ششم کوارتیر فروشی. ششم کوارتیر فروشی ما دوستان در شهر دوشنبه در پایتخت که بسیار دوستان ایم طرفا خواهش میکنن. کوارتیر در یکم سویتسکی قرار دارد که پیش کینوتئاتری آریلیون میشود برادران عزیز. یک خانه کوارتیر هست در یکم آشنا قرار دارد که 32 کوادرات متر میشود. آب سوید دارد، آشخانه، حجرتخانه، حمام شام هست. دوستان ترمیکس هست که افسوس که یک دونه سرعت چراغ کردن عذر زیاد دوستان در نزدیکیش مکتب، مغازه و صدیق، بیمارخانه، مسجد همین خیلی چیزا هست گفته صاحبشون. نرخش دوستان فروخته میشد با نرخ 225,000 سومانی که با سودا هم میشود که کدومی که خریداری انیق باشد. رقمشون در پایین ویدیو میتونید که در همین رقم مراجعت کنید دیگه معلومات پرش گیرین. هفتم خانه فروشی. هفتم خانه فروشی هست که دوستان عزیز خانه زمینی است در نویه وحش قرار دارد. کدام محلش در نگفتیم براتون عزیز حضور. آبشی 3 سوتیق زمینه که 14 خانه کردگی تیاره که خانه بهترین ریمون دارد، گردش محکم است. آب سفید دارد، آشخانه، حجرتخانه، حمام در درونی خانه کردگی هستند که با در بیرونش هم علاوخانه و دیگدان خانه بیرونی هم هست. گفتگی صاحبش که خانه با همه شرایط زندگی تامین است که ریمونش هم نغزه که همش قاعده حجرتش هم 100% فروخته میشد با نرخ 198,000 سومونی با سودا میکنیم. گفتگی برای آدمانی خریداری که نالج سوم دارن با ارزان میکنن. کدامتون خریدار دوستان عزیز خانه نو استرویکای نو دختگی هستن. نمی رقمشون در پایین ویدیو زنگ زد دیگه معلوماتی پرش گیرین و باشد نو را دوام بدین. هشتم کوارتیر فروشی. هشتم کوارتیر فروشی ای شهر دوشنبه ای پایتخت دوستان عزیز در رایون ایرپورت قرار دارد. یک خانه کوارتیر هست که در چهارم آشنا قرار دارد که کوادراتش نامعلومه، کوادراتش روی نکردیان. آب سفید دارد، آشخانه، حجرتخانه، حمام، ترمیز، کانسانر، مبل، شفانر، استرالی ماشینا همه این چیزاش که فروخته میشد. گفتگی که خانه با همه شرایط زندگی تامین است که همین چیزی که در همین کوارتیر هست قدشون میتونیم گفتگی حساب میکنیم. فروخته میشد با نرخ 255,000 سومانی که با سودای نغزه میکنیم. گفتگی سودای برداری میشود. کدامتون دوستان اگر خریدار باشین در همین رقمشون مراجعت کنین زنگ زنین. کدامتون انیق خریدار باشین گفتگی که بیهوده زنگ نزنه گفتگی صاحبشون مرحمت دیگه معلومات چک گیرین. نهم خانه فروشی. نهم خانه فروشی نوبتی ما دوستان در نویه دنغره قرار دارد که در دهه چمن آرا برادران عزیز 8 سوتیق زمینه که 3 در خانه انداختگی است. یک خانه کارابکا هسته که فقط شکایت رو داره تریتش هم نچسبونده دوستان عزیز و با 4 در دیگه خانه فوندامنتوش ریختگی هسته که خواهین خودتون داشتی میبرداریم برادران عزیز. فروخته میشد با نرخ 45,000 سومانی با سودا هم میکنیم. گفتگی در صورت چخل که اختون دیسین خانه های نمخلی هسته فوندامنتوش هم ریختگی هسته که آب سویچ هم هسته. خیلی با معلومات انیقترش هم میگیریم. با یک دیگه کلیدار هم دارد. رقمشون در پایین ویدیو میتونین دیگه معلومات چه گیرین. دهم کوارتیر فروشی. دهم کوارتیر فروشی نوبتی دوستان عزیز در شهر باختر قرار دارد در قرغنتپه در لامانوس. یک خانه کوارتیر هست که در دوم آشنا قرار دارد که 38 کوادرات متر که خواهید دو کامنتگش هم میکنید تقسیم کرده. آب سویچ هم هست که آشخانه، حجرتخانه، بالکن، کانسانر، خالدینلیک، شفانر همین خیلی چیزا هم دارد که خیلی قطعشون نمیدونم میتونن نگفتیان نیست دوستان. خانه با همه شرایط زندگی تامین است که ریمونت هم ریمونت نغزه برای زندگی کردن میشود که استرالی ماشینا آبشان پاستیانی هست. آبی گرم هم دارد دوستان عزیز. فروخته میشد با نرخ 200,000 سومانی که با سودا هم میشود که کدامی که آدمای خریداری انیق باشن. رقمشون در پایین ویدیو دوستان عزیز میتونید که مراجعت کنین و معلومات بیشترش از حسابشون گیرین. 11 خانه فروشی. 11 خانه فروشی دوستان خانه وریمینکا هست که در شهر دوشنبه در رایون سینو یعنی که زلافشون در قرار دارد.
6 сотих замине ки 6 дар хона андохтаги хонаи временка ҳастае ки обсвет шастае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом кардаги ҳастае ки дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо ҳам ҳастае ки хона техпаспорт дорад бадуни азиз, яъне ки хай дигар маълумотша мегирем ва пешош маршруткаи 46 28 26 25 48 мегзара гуфтагие ки ҳуҷҷатошам 100% ҳастае бадуни азиз срочно фурӯхта мешавад бо нархи 125,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео кадомтон агар харидор бошед срочно метавонед ки дар ҳамин рақамо муроҷиат кунед, маълумоти бештараша гиред. 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯши навбатии мо дӯстон дар шаҳри хуҷанд қарор дорад ки дар 20 микрорайон мешавад. як хонага квартира ҳастае ки дар 6 ошина қарор дорад, 50 квадратный метр ки метавонед ки дар комнатагам кунед тақсим карда. обсвет ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс ва кондитсионер, стиральни машина, ҳамин хел шароитҳои зиндагиша кардаги ҳастанд ки хай қатишон маслиҳат мекунед ки дар наздикиш мактаб, мағоза, садик, масҷид, садик ҳамин хел чизо ҳастае ки фурӯхта мешавад бо нархи 210,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад гуфтага кадоми харидори аниқа беҳуда занг назананд гуфтагаи соҳибшон. рақамошон дар поёни видео дӯстон кадомтон агар харидор бошед дар ҳамин рақамо муроҷиат кунед, дигар маълумоти пурраша гиред. 13 хонаи фурӯшӣ. 13 хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз хонаи заминӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ноҳияи уртабуз бадуни азиз, маҳаллаи уртабуз. обши 3 сотих замин дорад ки дар хона кардаги тайёрае ки яктага кухниам дорад ва як калидор. обсвешам ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳастае ки гирдуш маҳкам ҳастае ва ошхонаи берунӣ танӯр, чакдонам доранд ки дар дуруни хона бо дарахтҳои мевадиҳандаам ҳастае. хона барои ҳама шароитҳои зиндагӣ ҳастае, хай ремонтшам миёна барои зиндагӣ кардан мешавад, фурӯхта мешавад бо нархи 80,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагие. рақамошон дар поёни видеои акара кадомтон агар харидор бошед дар ҳамин рақамо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтааша гирем. ин буд 13 хонаи фурӯши мо. шумо хонаи фурӯштан роӣ кунед. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.